Good morning. Hoin hi June ni som pahi ani a thua hen jing dar kwa lemin som panga borvel ani a injin ni ani a video masalama ka soi to ang khan SJ8 Pro video quality test karon nei dona karon ti to kha tuna hian ei ka helmet a hian kam mount ha chu tuna hian video ron siam patum don ni intan hello diktra hepohi kan start anga okay kan kalang vẫn có video thế video trong top trending của anh đã theo đó nha hay ní sẽ khóc này ạ bên đi chỗ lung lại đón khóc này cái video hí muốn ta khăn hơn ula video stabilization thế làm gì chiang ula SJ8 Pro hí anh ăn quality nghe này thì lâu anh theo đó nha like kan plan là hi Bethlehem veng Azarot software like khan ya tuna hianin zing dar kwale min som panga borvel ani a ti chonin hei voinia me video ko ron siam chan chu in tan ani a SJ8 Pro le ve du tan video quality ang ange ni ti hianin lo en thei do ani YouTube pa te ke pok en na sa amaro chu mizo tonga da hi om vak lo thina English le vai tong hin om thina chu wang chon mizo tonga han da kha ka chak riu me tin video te sot na to camera te lo om rem chang hlo me ya chu wang chon aram chang ma tin ti hian ko siam nya he tai chu zo kholam chong ne am jon thling thar le ni mo saron veng te an van nei tak em kini po mani ya Bethlehem veng en kan dong nual me ya ko ha ya chang te ti khan kan tonga along om khop mai zo kholam unau te an ti long man ti tra yang hi zone ni ti nom tu ni ya along om thrin khop mai video le record tem on record ta khi lại khian veila ma hin kan peng chawanga hospital road eo vein chu hai traffic police sam sei chi ma ka secondary camera hi DJI OSMO khan ya hi chu review video kha ka video masalam ai hindu ni chon video panga vel ha kasiam man to kha khala ran una achiang mayang headline vel chu ava satna sa vel maro chu hi video stabilization en nan chu na tha tiang hi han bi bo de hla bi am sa ta khan ke tu te pon ngai ta ni no siam thiam anga headline an pai phumna la hi kan chi lu de wanga video stabilization en nan hetianga amam lo chung po hian video hi stable em ti te halo en ula en plan chau zelang tilai chau te po hi na la bi bo lu ka marju stabilization en chen nan chung atha tu kan hi mo video hi thada gen en zero tilai koi chau lai tu ra khian thế mình bị bộ để điều tôi hay lại về bộ về thì còn stabilization trang như trái lòng thì hơi cái thì hơn chiang đủ đi cái này mi suffer full hair mà tôi bình thường cho cái video hi về em làm chọn mà tôi vlog cái thì ha thì anh cần điều thì cần làm bằng cái hồ làm bằng cái làm chán là anh nhưng cần là quá trình ta hiện hành tinh lúc vậy là hay ta hiện indicator light thì Apolina ron oma hay ka soi sin lap khatan na chanchu ain chukwat ngin chukwat lawti en nan hian LED light hi amalama hi na om thrin headlight DJI OSMO hian asen na oma amaro chu hemi SJ8 Pro hi chuan Apolina ron oma hi daytime ma chuan mu aharani light pol hi chu mo soi tu meng pol hi chu mo har nge vai nge light sen hi thiam ten signal light atan asen hian man kan ti chuan a frequency a tha a chu wang chuan asen hian hmu thin ni hmun hlat tak atang pon enila asen chu lang sa chu wang indicator la thiron sen thai se a perfect turania maro chu ron pala hi mo harani
kan rin kual tu na kan kual le to don ni a tilai po in traffic duty nong ve thin ani chon hei DJI OSMO hi chuan ai record ni ko thak khulai ko asem thin ani ko kaduna pakhat na ani bokana tin secondary te ka che a phone camera zonga la khuan LED display om vea mani en pa te panga theita ko kaduna pakhat ani le bok ani voin chu kan tong hnem hle mai kan thlen chho trep to a hei kan route le ton don to a kan security te po hei han lo thlen le to a ka thlen te hian min thlen khal o to pin zin tle min ka ma lu tuk lawa on la thlen dik lawa second Saturday ni awai ni sai to ang khan motor pot le ang voin chu parking te po tle min azia deuh hlek tura angai ila hết rồi ngành tàng trên mà em thấp của lệ Paul rồi tôi nói dân hay cả school mà khi mua được mấy à em tạm đủ tên gì à cái này allied balance nhé hắn làm chắc em bỏ nise thì khán kan voin video chu zau da ta kat nan te nan like sakam no subscribe kan sam chavan in sa vai ni kan tha bye bye